Dobro jutro svima, ja sam Luka Pederni iz osnovne škole Vlado Milić. Danas ću da vam pričam o našem prvom komposteru koji smo dobili od nevladine organizacije Zinak. Mi inače ga imamo već od 2 mjeseca i sakupljamo sav materijal što je moguće da se iskoristi za komposter. Nama, ne samo da se mi kao veliki i odrasli trudimo, nego trude se i mala djeca iz prvih, drugih razreda osnovne škole. Naša škola ima jedno veliko dvorište i koje puno ima biljaka, pa zbog toga nam je važno kompostirati iz razloga što možemo tako da hranimo biljke. Još to nam je korisno iz razloga što umjesto da bacamo korod hrane i ono što uglavnom ne jedemo, možemo da iskoristimo da biljke počnu da rastu bolje i snažnije da budu. Ja i moji prijatelji smo čuli od prije za komposter, to jest učili su nas kao male iz osnovne škole, to jest 1., 2., 3. osnovne škole šta je to komposter. Tako da želim da kažem da to je inače jedan širok pojam, ali veoma i bitan za životnu sredinu. Održali smo nekoliko radionica u odeljenjima 2. razreda gdje smo im objašnjavali zašto je važno reciklirati i zašto je važno da kompostiramo. S obzirom da smo eko škola koja ima preko 1400 učenika, bitno je da svaki učenik učestvuje u tome jer svaki učenik može da doprinese u boljoj okolini i ne samo zbog toga, nego i zbog toga što djeca mogu da njihovim roditeljima, porodici da pokažu zašto je važno reciklirati s obzirom da smo i mi kao eko država.